TOMTV bu ming tabiri ba pumna mapu taram na okchuri ngasigi promising stars kudol tamjagadori ba pudro lakchari ba ngasigi guest social activist da khoi thau makal mathelgi pubiri ba Hidam Basu kudol tamjage punna ming taminasi ahan maktada TOMTV gi maike degi Hidam Basu bu taram na okchuri thakachari khoi program sibu hodok chabo ina khoi sir gi pokna phamlamdam ichini now Punamaksin hana thambiyo aduga akhoi kopala chungbiraga su loina beginning icha punamaksin adu su thambiyo ehaki pokna phamlamda wangkhai thambal khongmaya lekai Imphal East gi ko aduga ehaki baba Hidam keso aduga ehaki ima Hidam ongbi Budhi Devi ko adu isilina ohum agi isse inaupa amadi ai haitare maina sum odumaina oibani aduda couple like mangti jangzri hoji haita single khatang oijari haita single oibi na khoi matamje yam phangbi batare aduna ni yamna khoi gi iramdam masigi chakho thorang da bu oiro mayam amda khoi gi paisa ka chana da na ko mayam na so hen mateng pangbi ba adungma mayam so khoi na ujaba khangja siguma mayam jibu kitang sir jibu khoi inspire ojana ba young stars inkalang li ban ha sing sina khoi ojana haibining ba tips khoi thambining ba advice ama makta da thambi ehak pusu TOMTV na kobi duna asigom lawa yamna khudong sawa hai golden opportunity ma punsi da PV base aduke mate nungai je TOMTV bu hena chakhat bu oisanu ha basintang aham ba makta thamjarange medam musi yamna harau je hai tare ehak ki pamjaba hapetang tentan medam da thamjage ai hak na pamjaba se angang dagi hauraga hai tare hek gyan tarak padigi angang se hauraga मखोगी पुंसीदा करीगुंबा खरा अफवा खरा लारी खतन नतबा हाइतारे हिरम खुदी मक्ता अफवा लम कयासा एखो म्याम संगसन मिनरगा ताकबी तंबिरम पामजे मखोगी पुंसीदा लारी खतन नतबा हाइ लीडरशिप ट्रेनिंग ओइरगा सु अदगिदि अते अते कयामा लाइग्रा हाइता बेस्ड ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट हैव अ सिदा मियबम ओइदा संग निबा खुदी मक्सा ट्रेनिंग अचौबा होफ अमदा लेजे असिगुंबा मा मणिपुर सिदा अखोई ना तौजरिबा सिदा म्याना सपोर्ट तोबिरागा हेन अचौबा मिशन मा माय पाक ngamjage habasi म्याम अहाम ममते थमजगे याम नुंगाइजे अदो सर से इसासु थबक तोबिरि सर ना तोबिरि से आइना पंजदबिदा सर नक्तंग हाइबियो थंबि ओके हाइजगे एहाना मेन ओइना सुम तौजरिबा से 2014 दगी हौरगा कोइना अंगांग सिंगी दमदा ट्रेनिंग सेंटर अमा वांखै अयांग पलिदा लिंखसबनी हाइरिबा ट्रेनिंग सेंटर से अखोइगी खरा कन यूनिक ओइबा हाइगद्रा मणिपुर दा हाइतारे को मयामने तौनरिबा सिदगी खाजितंग नाथैरगा अखोइना टाइटल थोनबा असिसु पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर याम नुंगाइजे अखोइ ओजाना सुंगुंबा वाखलोंजे सर न को सुंबा वाखलोंजे इसागी चही क्या दिगी करबा का वाखलोंजे फाउबिरखिबनो हाइबा सिंगबा दु कनाबु बुदगी सिंगी वाखनजे फाउबिरखि इंस्पायर ओरखिबो ओजाना सु खोइ सर न सु अमु ओबिरखिने कनाबो उरगा अदु मदुसु थंबि अइहांगना असिगुमलब अखोइगी फ्रेंड सर्कल खरगा टीम अमा सेमगा असिगुमलब वांखैदा अंगांग सिंगी दमदा फननबा पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर असि लिंखसगे से 2014 दा लिंखसखिबने मसिदा अइहांगना सही से कुंतरु मुंगसुबा अदवाइदगी सुम हाइता लिंखसखिबने वाखनजे कुंतरुक तगी लाखिबा अंगाव नाइदगी लाखपिखि दब्रा कबाय दौगे अदुदंग सागी वाखल से अदुम आइकाम अंगांग ओरिङै दगी हौरगा असिगुमसे पामजबदि अदुम लैरे हाइतारे काइगिनो हाबा मतमदा आइहांजे क्लास 10 हेक लोयरगा अदुम ट्यूशन तंबा अंगांग लोइनाबा मयाम अमा तौजरे हाइतारे अमा दुमाय तौदना टीचिंग एक्सपीरियंस हाइरगदि अदुम सही से कनो मोर देन 10 इयर्स मु सुजरे मरम अंगांग सु लोइना जरक हाइतारे को प्राइवेट स्कूल आइसु ओजा ओइजरमे ओइरिङै दगी हौरगा युम दगी हौरगा अंगांग लोइनाबा कोइबा चटपा पुबि अदगदी कहन वाकिंग चेन पुबीबगुम्बा अदे लारी मंहाक तापीबा अदगी अते अते हाइतारे को फिल कयादा दस तो सुम सुम पामजरक पदगी माहि चाजरगा 2014 दा हाइतारे को 2012 का 13 से कोयम्बटूर दा लेजरू बने अदो इन दाउदन तमिलनाडु गी कोयम्बटूर सिदा लेजरू ब मतम सिदा अदगी मते अखोइगी के हाइनी lots of difference खरंग उबो फंगजी हाइता अखोइ रमदम दले हेउरी बांग yes ना हा म्याम सिगा खेतनबा म्याम उरकपदो अदुगिनी ता मेगी लम अदुदा सही अनि खर हेले सही अनि मखाइ बा ति फबाते सही अनि गा था मरी मु लेजरुबो मतम असिदा कुन लम कोइबसु अते अते चादा टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम याउजरे ए अदगिदि अते अते क यूथ मीटिंग याउजरे अवेयरनेस सिम्पोजियम क्याम याउजरे ए याउरकप मतम सिदा अखोइगी मणिपुर सु फै फते हाबो नते अदुबु खजितंग खेनबो उजरे ए मरमदुना 2014 गी फेब्रुवारी
February da Manipur da hek thokjarapaka February last week asidigi hauraga akoina training center asin khajabane angang nubi sing ase ngang bada sakbada mirak tinbada hidam khodi mata fan janing bagi tamata asigum laba sawraba mission se changsin jarapa yam chume maramdi akhoi tasing hairadi akhoi stage ta thokpada akhoi stage fight se kitang kiba kumba adigi mi hek unabada kitak chap prasimba mayam sibi overcome tawna bai damakta angang sing mayam ama akhoi gi sarna akhoi gi ngamjaba angang yam daba khara khona biduna pukhatpi haibasi akhoi punamakishu laibak phabani haibasi thamjage aduga sir da ko akhoi gi future da di atopa khoi sinataba plan atopa manadaba makhal kai pakhatpi ge kaina de khanbi balai bu leje madam haki adum hope leje haitare leibse tentana haijage akhona hojik se tawjari ba se 2014 dagin hojik fau se paraga di 5 years completed ti adum tawjari ba se voluntary work tawjabni seng haijage hojik pau 5 years voluntary work tawjab se on the basis of welfare of children including the poor people not only the rich people haitare lai vai na khunba khudimak se akoina smai ta invite torba matungda akoina tawjari ba sida haitare ko angang se base khudi base se more than 23rd base bol loigre hariba base khudi makta more than 100 students loi fange adu gene lakle ba angang sin lai ba yawe ina khunba yawe maram de akoina fee yamna lawraga tawjaba na taw non commercial oiba haitare adu bu yam nungai jaba haira ka di ngasi bawta support tawbira pa minyang changbira pa budi laijai mayam am lakpira pa mid star mayam am tawjakre ko center su smai haitare ko acho sa mayam lakpi ba adegi ka film star mayam lakpi reporter mayam lakpi ba adugi mati nungai jai ad mateng makti chodo palo ki ba leijate ad voluntary sum tawjarak ba haitare adugi tungi ba plan amani na haijog ni jai tungi ba plan se asagi akhone sangsan sa iba angang ida mata leadership training asida fulfill oire hajuna laujare hoji makti 100% success oirba maramna hoji akhone makha satharak phaida pakat saningi ba sa mai tawge ha matamda manipur da khatang de tang thokpa thodu oideni madam amanje tawda ozagi training sida kamai tawge ha matamda mataw karam angang loina gedagi havagi sida adom da khara sal psychology rom da haitare ko adum khar inhaning haitare chumni ge ozai training pungtaw tawba na tawa angang mataw karam loina gedagi havase mama mapa origa su parental counseling pibiba oza origa su yam yom chumba mong da haitare ko angang se how to treat any kind of children havase da haitare chmai loina biba adugi ne da sam ina khunba khatam satrani han khan bi daba adugum kadang shamdok chaning ba kadang leje haitare corruption mayam thadok haninge adi lair basu mini havase akhoi ge side thamja haningi lair basu lair tam haningi sumai tawdana mayam se kausalaga awareness tormina ro matungda oza amadi mama mapa gyan taminaraga angang khodi mak se afava lambida seminar se habagi monda asiumba achou institute amadi athuba matamda ehakna akhoi ge team na linkhasabe hope leje madam thagachari athu matamda koi mai pak pasoibiu government side te gidi koi mating phangbi ba ka dilai bi khrabo koi gi saroi no hona jarak pasida mating se ngasi bawta thodopa phangjadri haitare akoina maksu yam kanna kaino mating gi damakta di haitare ko adumda kan sangsan bo oirudre haite sena hajaragadi kariginu ha matamda akoina larik takpa adi oza afava thiba adi angang yamna hona giba awareness toba asomdo oin kok chungsan jagre haitare angang fana bo hona ringa da aso osang unabagi matamsu akoida pangna phangkhide maramdi akoina unarugi haiduna sasarui unarugi haid sarbo matamsida ama ani ahum gum haitare ko akoina unaru ba havadi ate etegi nasade not only for financial yang biu akoina tawjari ba haru sarbo matamda khara amadi yavire adu khara amadi samna akoina ngangjari ba tawjari ba khara sa matam se khadang kaithokpi ba watpi mongda ujai haitare adu officer unaba matamda sam havada thabak chille meeting tawri havana singba akoida burden kayama lerke ani hum lak thenajare mramadun adumaina akoida matamdo akoiji matam likna dum sijin najawani na akoida unaba phangal laktaba ani hum lak surak padagi akoi adu de akoiju ngamina habigi mongda haitare ko madu zungain sum khaja makha ta na hojite dum angang student akhoi tamba changjarok ba like tam de ngamjadaba adung badi hojik se welcome to bigadra makha ta kamai to bini according to experience akoi su kayama haitare ko khenava phangje kaino ha matan nganang ga ngasi ga se ma da bana te habu kunsi dum khangje me dam sehi manga ho tawjara avanina akoi ju aki ba tujumba pana le ta bai mon da lejakre maram di angang loina ba have se experience yaudra di yada ba maram na haitare aduna hojik se kamai to ga ha matam da akoi nu khanjari ba sa akoi ju hope kayama lejai aduna ginida sam havda tunghan bana ta ba haitare adu makha adum satha gini ha hope ta lejai santhari hope asida haitare ko manipur sida khara tang thokpa oigada ba akoi na kari ha matam da language development program
personality development, leadership training, and street competition. Ate ate me am like extracurricular hai tare ko. Based on informal education, not only the formal. Hajar is mar thacha bana. Hajar is jisi koi ki tamninga ka su khangninga ka su koi ki financial problem dei ngamjata ba kaya lejari ba. Sei da makoi da di koi sungmang ngamjada ba financial da sungmang ngamjada ba mayam su lejari ba. Makoi ki matang lakcha ba di sir welcome to bi. Kamai to bi. Welcome se koi ki center se wangkhai yang palida lai river training center PD training center haidan thonjari ba koi ki center asi da di. Koi na to river se makhatan sa tharak liver asi da hai tare ko. Koi na mamang da su phi se khadi khadi te lojai lodab di na sa de yang pik ba mawang da hai tare. Admai kha khadi lojai hai tare. Laira ba hai tare ko. Laira ba ama the poor and backward students hai tare belong to the poor family. Kariguma lakpa taraga di hai tare. Koi sina kaino haba matam da Makhoi gi dugi akhoi medium pham atke matik saw na dum pivi gani hai tare kaino ha matam da akhoi na paisa je low da pura free da to bodi kaisu to zaroi mram di sam ha da paisa back ma gi family condition yenga ba matung da lai ra ba hai tare ko adugum laba ma san parents ka yaw mina raga parents to kayam support to ba ngam bagi ngam da bagi ha ba yeng mina raga sam akhoi na paisa lowjari ba tawjari ba khara asidi mateng khaji tang oijana ba lowjari ba ni adubu asima low draga su moi ne yaw gani ha ba mota hai tare ko lai ba gi damai di mama mapa kaina khrava a single parent backward students orphan every type of the poor people single parent hariba ngang singsa from all over Manipur. Well, welcome to the PD training center very freely. We are open minded. Thakachari am nungai jai sir gi wakhalon sisu khoi haningai leitana khoi puna mangna tamjangai su oijai am nungai jai makha ta na sar gumba su masing khangdan hena thokpir agadi khoi ram dam sisu hena sakhopada mangda changsalakane habasi achet bathaja basu thamjai yam nungai jai sir nghaktang khoi makha ta na suwari sanamina gi si break masam tang lomina se viewers break masam tang lomina se break ki matung da taram na mo chari ado yam nungai topic si junga sigi wari se sa matam da ado hojik se akhoi government side te gi mating phangdar ga su akhoi nahani akhoi na khara punjalaga sigum laba akhoi sothara ba kaya asibu hen akhoi welcome tawduna hena phabagi upgrade tawna bagi damakta mang thaduna chapi gini thambiri mama pa oibi singsina nupi si ge nupa si ga lairaga di nupa sin hena like tamhan bagumba masina hena ta thoeba nupi sin ga daw toino haibagi like tamhan da bagumba se masing khara sum yam jabran khanjeba akoi gi haidi tamhaning da banate mama pa na masa se loi nuksi adubu khoi nupa si hekta wa khanji da nupi ojariba mama se ima hariba si nupi ni nupi ojana dum akoi nupa da hena wakanje lumne lawbagi chatna bise dum leirameba masi matang sida akoi sir gi wakhalonda kamai tawbini do angang sina nupi ne basing yenaga koida vacancy zen pb ga dra kamai tawbigene akhona jo khana riba adugum laba topic amani haitare amai tawdana akhona sum ujaba matam sida not only in Manipur hai tare ko adumaina in every countries every state every nation nupi asa akhona hojimakki di khara di sense la ko meta cham hojimakki di hai tare karing ha ma matam da according to the sense of the society hai tare sense ki matu ina sakhla pe matu ina nupi hojimakpu di yang thin standard wangna thamla akhoi khangjai sama da lam khara da di hojiki medan habiri do adu dum thengna da bona te hai tar adum leijari maram di back word oiba agyan ta da ba nupi gi nupa ga se manare ha fa sa khangja da ba adu gum lovers education gi mind ka wa ba adu gum ba khoi jo dum uja da bona te hai tar adu gum admani thengna jai adu aya gi mo kan haja ki aya gi mo ta di na sa gi angang sa nupi oigera nupa oigera hek akhoi na angang se una angang se phangba matam dagi hai tare akhoi angang sem ba ba sa every children are the pillar of society hana rivane nupi su nupa na to bangam da ba kayam tori i akhoi nu khangja ba matam da adugini da lai su da oigera sana ba da oigera adegi di
ꯑꯐꯥꯎꯕ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯅꯨꯄꯤ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯈꯪꯖꯩ ꯅꯨꯄꯤꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯍꯟꯗ꯭ꯔꯒ ꯅꯨꯄꯥ ꯈꯛꯇꯃꯛ ꯇꯝꯍꯜꯂꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯁꯟꯁꯦ ꯆꯥꯎꯈꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯁꯨꯡꯊꯥ ꯊꯥꯖꯗꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯅꯨꯄꯤ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯍꯤꯡꯕ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯨꯄꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯅꯨꯄꯥ ꯌꯥꯎ ꯍꯤꯡꯕ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯕ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯣꯏ ꯁꯤꯌꯥꯔꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ nupiduna uneducated or nupaduna educated or the loss of difference in their life. So many conflict will come between them. So I want to say is that every human being, both male and female, we should treat very equally. In the sense that they are all human beings, we should try to uplift their standard living by doing many good things, not only educated, based on very all-round development. Nupi haivaza, mini nupazu mini kenava kemtalite. Nupina somehow da kemtalite haitare. Aduna right tagi hauraga nupi se nupaga sap manaba maramna. Nupi se larik se fazana tamhandiba khatana tawida haita yumdigi mapan thokhan visa asi haina visa thadok piraga nupi sna nupana toriba khudimak adu nupi da loimak ton badana equally balance thamuba matamda akhoi ki society sa adike batik saukhalakani maramdi sharing yaudragadi yade punsi kaino ha matam nupa khata hingba ya punsi natte namaduna toriba khudimak se aigi opinion da haijaragadi larik khatang din nasatra mapan thokpa yade nupina sak thogadavane nupina sagam havada nupana toriba thaba adu yawba yade khop yade hairiba asigumlaba mindset asi katangdi athuba take mikup sidi orgasu katang thadok minana ba khato khona minase akhoi sarna haijari matang kitang thangjalake yum panba sida khoi turel lingoi de hen kuppe habin hainari ba ko masi matang sida sarna thambiri je akhoi education ki matang se yaudragadi nupi akhoi nupa animak sida manadragadi madugi ngasai akhoi conflict myam thokpire haido masi Huji matam huji ki day to day life sida thekna duna lairiba ngatane ba ado masi kitang kha akhoi mama pa oibi singsina su adegi akhoi lairiba government side te gi su akhoi macha nupi oiba singsibu like tam hanba ngamjadra ba tambi tamaninga ga su ko ngamjadra ba singsi ki tongan ba ma hena hapchan bira thambira ga de yamna sunungai ado sir wakhalon je akhoi yam appreciate to je yam nungai je phongdok yamna nungai tajabada su ado government side te gi di akhoi government side sida akhoi sarda panghaningba mateng leiragadi TOMTV site tegi tanja du pizage phongdopi aikoina tawjariba thabak asida aikoina tawjari isagi tongjabadegi thadolaga mayamgi karigumba kharadi tawjage haiduna team ama semjaraga chongthokjarapa maramna punna samina ningba akhoi center asida gi khatana tabade manipur pumboda sakhamina khusamnaba yabagi mongda changsinbiba yabagi mongda som na haid akhona su pahanjaning da banate pahanjaning maramdi akhona sum tawjabasina di kayamna samhada thuna sakhot pangam maramadun samhada asau asang VIP reported person all social workers social activists myam lay malai dana ko manipur laiba sing jaga da laiba je akhona tawjari manipur pumagi angang yawba maramna som na haitare ko khangbi duna nungsibi duna akhogi center asida adum changbirak duna mityang changbi duna haitare ko natana jaga da akhoi sarna akhoi hona jari wakhalon ga chamana jaga mafam khuding da masing yam na puthok pir agadi hena sa phoboi bidoine sa phongdok kuisi yam nungai thaga chari aduga akhoi gi sarna hena ngasi akhoi gi angang da hena important pi ne longjari je ta singna akhoi angang asi akhoi laikhom apetpa wakhal do positive thinking tan hena mapung phana dum chalan gragadi sosoi da aphaba samas am oirakani habi wakhalon do ne ba sa ngasi mayang famda thambiri se yam nungai je sa ado akhoi sir je atopa sigi nataba isagi personal lomsing janjarake isagi hobbies kari gadi lebige angang oringai digi horaga hagi hobbies se cover pa yam famje haitare amento ai hobby mayam ama lei adobo kwani pamadi hada new reading newspaper kamaram di cover pa asina akhoi pusida a lot of sense la hale drawing painting singing also and swimming also watching television also yam nungai je do sir na khoi training sa angang gi so hen lei birabni na ado kitang khoi year sing da hen khoi knowledge kitang kha sana share do biram bio haidi angang amada ko ahoi like pahan begi pungje kadai pha khoi like ta pau hai le bisu yam na te ko ado moi da pung
kaya kamai to ka pagi do ba mai niom se masi angang da natraka angang sa khoi na listening moi da power da paning ba ki interest hai je mi mo oi be ki angang du da yaw ba se kaya kamai to bi ge du kitang share to bilam angang sing gi ani angang hai tar angang khodi mak se ma gi sama IQ bodi khane ko IQ bodi loi mak khane mi khodi ma da wana te but adu bu lari yam pakara ga lari yam hai gi ni hab khan bi ga no chin hai je gi lari khatang pa ba lari yam na pa ba adom ta na te ba lari hai ba hai according to situation Pangiba matam adu the pung khara du the hai ta ko puning chang na pa that's the best thing hai ta sing khong is shima hai ta ko shima tang di mayam da khanghan janing ge pung yam na pa ga lai yam hai ge da na te haksang so to ko ni lai pa hai wi di lai da na hai ta adu mama pa kharam di lai adu pung baro ama ta sal aba nongalam da ba tung lai pa ga la hen ba kholam exam ya ni haksang so to tum set pha da ba na ba yak pa myam lai adu ai gi experience study around 6 to 7 hours a day hai ta 6 to 7 hours a day sa puning chang na pa bi ba Pung ayuk da pung ani nungtin da pung ani nungdan da pung ohum zuan pra ke sukai da ran khale but adu bu sama da pung trama thugi ma mang da tumhaning ye according to my knowledge ta hai ta pung trama thugi matung da pa va se lai pha ki ba yai hai ki ba yai adu bu ma jin nonga la ga ma sa sama brain se da kari khai hai ni nervous salak pa gum ba tung se pha da gum ba adagi di sama akaw ba na ra pa adu gum ba lak pa yai yes aduna yamna parga hegeda ba na te aduna sana mama mapa sing da ai som da happy haje mama mapa sing na khanghan janing ba amana kaino haiba matam da not only parents side teachers and parents side ta loim khanghan janing ba sa lari yam pa ba gi mahut ta hai ta re ko pari ba adu da tension pibi da ba sing yam pam jai open minded ta hai ta re ko adu khar pam jai lai pai nga da sai ba khot pa phubi ba chung to wi da ba hai ta puning the tension le hen da ba hai ta without any tension stress hai ta re ko phajana pawo nungai na layo havna sing wakal se dai a very pleasant personality se mama mapa da khar ya hon janing ge psychology khang angang khalo hen janing ge ma ne am nungai je sir ado ko ena khang janing is na akoi hoi mi amaga gi manade ma gi masam sa da mi khena bani na adu bo khoi gi apun ba general da kwa general da oina khoi gi like pa ba pungching angang means akoi gi pikli ba angang sing si da class 4 5 ki manung gi angang se sigi manung do ina hanga haijar age makhoi gi manung gi angang sing si da khoi gi like pa ba moi da chang ba gi minute pung lai bi bra kamai to bi around 6 hours a day adum yamna fara bra kan le around 6 hours a day 24 hours na sa ba si da hai ta ko 6 hours he na pa ba ye ka su ka di magi capacity lai jara ga di my ability lai jara ga di adubo 6 hours sa ba ayuk ta pung ani nungtin na pung ani nungdang na pung ani 6 hours khatang man ko kha adu sa ai na khanje ni gisa angang da di pung ani pung taruk kai se yam sang bra na khanje bo khanje da ayuk sun di sun dang jo na ngam jade ba house di school ga bani na timing su le jade ba ko ada pick ta pili ba ngang khoi sir na sai akoi angang pi ngai de gi khoi gi le khom de semgalak pa pillar haibi gi bani na angang ama loina ba matam da angang ze like tak ba matam da angang se da khoi gi khoi na taksa ba matam da moi da ta bai power se listening power se pung kya ka dile bige sine ba khang janing gi se sir de ai khoi na angang se around 5 to 6 pa ba ke su kai da khan je 6 hours sai se adum yar ba khan je angang ba tar ga su ko kai gi no ha ba matam da 6 hours pa ga da ba pung se non stop ti pa han bi bi roi da ba hai ta non stop na sa de ba ino sa ha je ki to within some other 2 hours not so one hour yam nungai jai sana du di mamang du thambi kre hoji khoi tom tv ki studio da sana lengchin du phambi da laibiri masida khoi gi thamoi da phawa khoi gi kitang khazitang share to biram asigum laba opportunity ma pibi do na ai ha ki wakhal da phawri ba tawjaning ba hof mayam se mayam da expose to ba haidok sa ba adigi mayam khangbi ba phangdi ve da makta adigi badi nungai je bun sige kawre da ba amade ojare hai tare medam bu su pun sige kawzaro aduga akoina fauza ba se kaino ha matam da asigum matan za aje fanglavani na akoina tawjari ba asida hena sakhol gani amain to lai ba ina khum ma ma akoi da kai haini tawjari ba sida financial khatagi na ta ba hai tare mateng pang na ba ya ba gi mota angang no bi sam ha da lai hai ta ba adigi kanu ngang na sana ba ya da ba tension kagan ba adu ma myam sa khoi center da yam athu ba mo da tom tv ma aina khamjani ba sa da gi ngasi nam da hangja horage ba ko sar da kari phaubi ge huji phambi ma tam za khoi tom tv gi oina kari phaubi ge studio da phambi ba sida sar kai phaubi ngasi gi punsi khoi gi ha gi punsi da hai tare ko yamna nungai ba moment sing manung da ngasi ju amani adu ke hai tare nungai ba kaya ma thok re ai punsi da su kaya ma hai tare lots of happiness ma ma thengna kre ngasi punsi mang ga samani hai tare adu ke na just like a dream hai tare kaino ha matam da
Madam Hoy, Degidi Atay Haitare Tom TV na, Ahan Bo in a Pusida, Aigisu, Ahan Bane, Mani Star Game Hype Tareko, Cowboy Game Mark, Sakat Piratuna, Hakusu, Kaligumaka, Zeruba Sigi Mahi Hagadra, Madam Kambiduna, Kobi Rapa, I have also as my Todana Yana platform, PB Vidamata, Pusida Sensama La Ani Kalumatamta, Popu Mahia like Hansa Bagolon and TOMTV, I think I'm Hanialet in the Tagat Madam. Yanungazesa, Akoi TOMTV की माइकई दे किसु सर उनजब की तजा फंगजब तजा पीबी बसिसु याम नुवाइजे हेन मखाता ना खोई अमुकसु खोई याम हंगनिंग बसु मयाम ले हौरी सरना फोंदोकनिंग बि बसु मयाम ले बिरम गनि हाइबसु अखोई थमजगे अदुबु अककनब मतम ओइजबनिना गसिगी खोई खुदोल तमजबई तंजासी TOMTV माइकई दे किसु सर सुकाय न बया थंगलौजगे अरोइबेना खोई TOMTV की माइकई दे की chinjak.com की वर्टिकल यूनिट म ओइजरिबा माइकई दे की स्मॉल गिफ्ट हैम्पर म खुदोल तमजरी. Thank you so much, madam. Welcome. Thank you so much. Viewers, ngasigi wenadi promising stars kudol tamjabigi mikup asi tanja asida lotion chage mathangi episode ta anoba guest amu pudura lakchage numitu phawbadi pumpham du phawbadi koi punna mungai minase aroi bawen amuka shuana kaina na baya thanojari. Thank you.